Oh, saya begitu. Itulah bodoh sah atau sah. Pak lokasi. Tes. 1 2 tes. Dulu saya mah Bursa Teris. Sama kita. 1 2. Stok kenapa? Kon sedep lokasi. Drop ada lagi. Drop ada lagi tinggal penuh guna nih. Bagian tal so tinggal nang bari dia bisa tahan nih. Atong di sana. Oh, di sini dulu. Aduh, beta apa tuh? Oh. Itu sama ini bang, nama panitia. Dalam itu budaya. Ini juga apa sakit. Sama kita. Pada sobat ini saya sama kita, nama panitia. Maunya apa? Kita selalu prosesi ni ulang paujakon batu mojaha pembangunan tubuh Obu Puturaja Obu Raja Saudara Pak Paha Obu Rungku Malela Nau Disima Saluna Parjolo Upasahat Tamima Tuhamuna Parhaladuni Pudiata Mamukai Batu Mojaha Pandu Batu Amasanti ma pasahaton tu par huria mewakili panitia Tuamu amun pangulan di Hurianami marahitehon beta kabatu pertama pasarta lima tuamu pangulan di Hurianami masuk nama para dinamik Kami mau di bagasan warni ama anak do ton di Parbadia. Asa ujak mau di hudulan na gumosma di hatsangan singa. kamu mikir tolong do lai ini aku tes nah Muhammad Muhammad Santi dah manguduti pinasaha ma tu pinopan ni oputa siakangan opu perjuju pasahat batu naman gakon mon asa hok dia sikasingna hok dihudulan na asa di pasu-pasu pinopar ni putah ita tua tujuan nyari doh pasu-pasu ni tuata bai ma aman asa gomos dia sikasingna Marpinangi mahwali jahuba asahot batu napir anang ujahur konami di bagasa sadario martinangi mahwali akas mangun jok kunami asabu tulus pulau kami pulau masuk rumah yo ya Daudu diulang kan tu pinopar ni oputa si nomor 2 si nomor 2 opu pargopu
Itu disakutan pengaruh. Pinasaha ma tua mantiba, ama tua jiba, Joshua. Am Joshua. Lek kamu jual putih air situ itu lek kamu. Air situ itu lek malas dorohani dang nama huwe. Pain mau Malas dorohani dang nama huwe. asa hok ngasih kasingna hok digulang-gulangna dalam ni mangidu pasu-pasu kita tua mat daripada do sahala ni putta betul aja. Sai utangi hotuata ma tutu pangiduata pojak ko mabatuon sehingga ma basu-basu tuata sa sudi akan tapar sita moliare ma Kau mau jatuh jauh terus dia main ITO. Bagaimana tak? Tahu duti. Siapa pinopar ni? Opo mana kita? cari kamu Dapat cancak. Pasahat betul tapi homo dulu kesatangnya asa macam pas-pas kita saruna sinamat daripada do dapar ni oputta buturaja. Mulai hati amari itu hatta saya di pasu-pasu hatta mahida salhuna peparan yo puta oputuraja asa hok di kacinga hok di batu-batu non batuon ujahanon imasiron naim butima. Amin. Pinasaha ma musia itu pinopar dia puta. Opo mga baba. Jolo masuk Muhammad akak. Jolo turun mak. Turun. Kalapan. Turun dong tua, turun. Bebas do. Ya. Jadi Bam. Jalo kalau macam batu pasahan ma batu jahat kita mangin asal siap dopar dia puta buturaja asa di pasu-pasu di batahi ta doh akasahalan di puta buturaja bae ma denggam bae nama di Sinamu ni Dapung Buturaja dohot anak na dua tolu dohot angka inakta sering gadat di zon nungahen nama miyakun batu ojahan hami puparamu anggiat ma ojak nauli nadenggan pasu-pasu si pasahaton ni tuhatta dimulai siena ni ojakon satu na selesai di bagasan dos nitahi masude peparana asanggiat sauton nata udah sadarion jadi dihamupe aka amanami aka inanami iko sadado rohata kita peparan ni puta buturaja baik nadi paserakan baik nadi bona pasu gitu jadi mau lihat manido itu hatai ala di bagasan hari pasok kita luhutna mau lihat kan Baik mak, aku mak akan dulu. Itu. Oh, rumah sapi. Tunggu mak. Kang. Tahu itu. Pinasaha ma tu pinopar hidup opo jeba. Baik mamang dah. Pasama betul nama Daku mo betul asa ho dudulan na ho dia sikasing na pangidoho mato mata di bata asa ipasi-pasi ta sarukna tulus akulota doho sahalan yo puta buturaja. Maula tamadi hita saruna paparani oputa buturaja dunga disok kita mardus nitahi meletakon batu pertama songo pertada di paparani oputa buturaja dunta letakon batu pertama di paparani oputa buturaja sayang dia manang tujulan nareon ipasita saruna paparani oputa buturaja na di hutan nang di tanah parsarani sang soni nang do di korupta saya tulus mak
tulus zaman di padeta ima tong partada ni oputa raja ipas mahita na sopu ipas manang kita saluna boleh tema matutu Oras dalagawi. oras pinasaha mose tu pinoparni opu siap budana opu batu godam Surat tahu. Kau mana mangindo, roba coba apa tu kau? Roba apa tu? Itu coba pak. Acau tu kau hamba. Bagi kau, saya ada dok. Dok kamu nggak? Nah, mau nanti gawe jalan oras ya senang apa para dan kita sesudah saya ada kita selesai apa para dan kita ada kamar subuh dulu marwah sedang Nang oras para dan kita turun mau muda turun pelan muda Dari. Kita saat betul tuh aman, Marta, ape homaun, panggirom atau amat tadi mata, tuh kita pinopar di butur aja, tujuh luan narion, jika jang umur kita saluk nah pas dari hutan doh nari pangarton, asa tuh bina kita tujuh, tanya koma pasang ma amang dah. Parjolo mo datang kena basai, langsung di sahal ni punah butur aja. Kami siya Buturaja dihami popara muna onomi ima opajudu pargopul manaritar manabahan pujebat dohok hai masih pura di sholok batu gorang siya dusurana ami tong mo nadang ba patokunan habor teo siya namat tadi bata basa-basa pinarhamu to hami di sholok dusurana ami namnawam udah kami ropot pada putar si resonang saat ketemu tu nagabi terlalu berulat tak silia sulit akan ada sebelum dari dua ternyata pangeran tu song ni pe batu dan ojak kita selalu na panggil peras nama orang di sok betima matutu Basahan kamu na amang borunang raja ni borunang siap pinoparni opu dos marwamu namang borun Ro dari mana? Ro dari Samsul. Oh, apa nak kena? Atau mewakili masih sekarang ni masih karakian. Pasal tami betul orang buruh tanya koma. Maulate godang madiho ale abang debata nasbur. Dison hami yanakon ni opungami opuraja ima di bagasatikio di dados rohani yaka hula-hula namion. Ima nanaing mamuka tugu persaraan di peparan di opuraja. Ima di peparan dan salukna do di hami akaboruna. Atong mangidot agi ang mahami tuho abang nabasa asa tujuluan diarion. Ho mana masu sudah nasa hula-hula namion. Seginjang satu toro satu hami akaboruna. Ubi ako kami bato sa ojak mapanggabian, ojak maparhoras si jalon di hula-hula nami. Do tami akagelengan tujuran diaron. Horas pa di hami salukna nati nobus ni mudarmu alai Tuhan Yesus. So di bawah kiruan kami, biar kami ma bantu jano. Ay mang guru. Namang itu pagkatay naman hamu namang guru. Dos paro hamu na. Guru nami inoparni opu pakoma. Jadi lima nanti kita berperibar peparan ini kita siar pekoma terus rata semua kita kerja beribadah ini pasal kami beberapa orang baru martang yang mau tuh kita pengapan di situ aja asal sudah bina tujuan nyarew mau lihat emang di Tuhan tu tinggal maho jauh nami nunggu di sono
peparan ni Opu Buturaja ditikion yang mabain batu peletakan pertama mahami mangiru hami tuho Tuhan asa ho totong namang lian sedani roha tiur dia kepikiran di seluruh hami pasu-pasu mahami seluruhna peparan ni Buturaja. Tunga biang baru tahu duti. Parti keno ku pasahatami ma tuhamuna aha anggi doruna pinopar ni kota papahan ni babosi pinopar ni Buturaja di kreani isoma kita nabitu isoma hamuna malong pala kami ang gugor maradapat mahamuna dos marwamuna hahadani anggi doni pinopar ni gugor bata raja singa nama orang sesitao pertiwi raja ku pasahatami kita kena marah-marah gitu. Para nyebut saya bibi di suratkan. Saya masih tahu. Itu dengan itu. Lima. Kalau mikirnya Pasahat mabatu naman apeo mo di bagasat tangyangmu tuhita pinoparni oputa kita nama ramarangi asalam tabba akka gajang lumur tuja hipasipat luna dapotan akka pasarian natama tangyakum ama Dari di Opungami Opu Buturaja besok kami akan akom kami iman naik pasang jokon hasilnya ni roham Buturaja di son Pangiron nami pamata mertua di bata berjolo pasak taima jolo pahipas masbe keparan yopunami nama ramarangi Buturaja nari pangaratuan soksoni na tinggal di bona pasok itu lea perjolo hai pasom perjolo nak kasihatan tunasida unangalani terlambat akka pasu-pasu na nagsipasa atong nila siya tu. Soksoni sok kami keparan no puta Opuraja singal soksoni na pitui sude dia sedau ni rawanami labamiak ko beti ojak kanon asa ojak me panggabean ojak parhora sa tujulan nari bitupa amat tamar tua di bata omma beti ojahan pa ojak ko maun upung anggiat maujak akabang gabiat tujulan nario mau lihat deh. Song lima dia mau kada naburu nami sama buru nami nabi dan kami tidak kuburi padahal lagi hom. Gawe jala oras. Mau lihat deh. Di hamu nama buru nama tua atau mungkin nama buru nama tua. Gawe tulang. Pinasaha ma tu ketua panitia tim 12 oleh Pak Mamuna tim panitia ketua panitia mau berjulur Ido ketua tim 12 na tapatong jawab na lawan mulai dia kau dah tahun dia katiki nang salah dia sama betul nama bayan mau batu peletakan pertama alat sayang dia matu juluan narion naung dimula naun tim 12 saunare nga terlaksana sayang dia matu juluan narion sudia karencana teh tulus saat tuna sedesai ulot tatu akarina nengro lastangnya ku matu alat tadi bata do puta Buturaja mau lihat ya mati Tuhan Soni mandang di kita seluhut nak sebelum terlaksana Pulau Tai Bagasa Sadarion ditunjuk Doau sebagai ketua tim 12 selama proses pelaksanaan tung marsai godangdo pro kontra alai asid rohani Tuhan hita peparannya Buturaja sada mata hita
jalan waing terbukti di bagasa sadarion boy terlaksana ulaonon terlaksanakon songon batu peletakan ojahan batu pertama Puparan Butu Raja. Mulia tema dihita saluhutna tim 12 songon ika dihamu ka tim na mga lehon dalat tuhami boy terlaksana doa dengan dulaonon. Sasi marohani Tuhan, siano tujulan nerion, sa dapat pasu-pasu meta selu na punguan Puparan Butu Raja. Madalan ari sadarion soalnya marsugot dapat pasu-pasu ita sia Tuhan. Nuaing pasu politak kema batu pertamaon songon batu ojahan asa mardalan madoh dengan ulaun di bagasa sadarion. Horos mah dihita horos mah melihat mah di Tuhan. Los mangihuma ketua panitia Partangyangan Pasahat Batu Horamang Batu Dapiron sebagai ketua Partangyangan Pak Pahan Butu Raja. Moloh berkami doamang pelaksanaanmu berdala do dengan saya tui pasna maho panjang momurmu sehat kita saluna pinopar ni Puta Butu Raja. Jadi amang bayam babatuon tangyako mak panginoon to mata de batado pinopar ni Puta Butu Raja asabui musia nama muka satu nasiru keduan di bagasan las di roha kita saluna do di bagasan hai pasu bayam mama ini macam Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di bagasan Manoguton, auson songon ketua panitia Partangyangan natabain sehari 5 tahun. Tunglas dorohaku, boy kita mabay tadda tugon. Alana sejak 2006 nung malungu kita mabay non. Odo terwujud. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puparan Butu Raja di dia maringanan. Saya dapat luma kapacaria dihita dengan atabe asaboy tabangun tugunya putawang songon tada tuaka generasi penerus tak unang adong belu lulu nasida taringot tugunya puta. Jadi di son upia koma batu ojahan tugunya puta opu Butu Raja opu Raja Solang opu Runggu Malela tuata mama masuk kita dengan atabe betima. Amin. Nama nguruti hupasahatami ma tuhamuna haha dolinami anggi dolinami pinopernya puta toga papani isodo hamuna haha dolinami utaraja anggi dolinami si godang po tusonga hamuna rakmamuna tuson tungdos mero hamuna akan doli saya memahami deh nauli dos mero hamuna saya mahita Iman di segudang pulih. Oke, jadi anggito. Langsung matur yang mabati. Pasah ma betuon tuho anggi duli nami tangyak komahan ya kanggim anggia tu pasta tujulan nario merhite di luar tadi bagi seseler matangnya mau tua mata di batado tu sahalan yak koputa na parjulun. Mau lihat ma di tuhatta, mau lihat ma di hita salhutna. Hami songon sian haha anggi muna. Sian Puparan dio Puta Raja Sonangi. Masalah doro hanami diha sadaun ni rohamuna. Ima napajongjong tugun dio Puta opu Butu Rajai. Sayang dia ma marhite nangoja anong batuon. Tu hahotanna. Lam ditabai tu hatta ma sadani roha dihamu. Jala marhite ulau tahun
gabe marsanga marmulia magwarni tu hatta tu katik kinaneng lo. Mata tu. Jadi di son naing pekonon nami ma batu ojahanon asaho di batu-batuna homos di hati kacingna. Marhite gwarni di bata ama anak do todi parbadia hupiako kami ma batuon. Horas ma dihita salhukna. Horas. Boha kang duli. Alas beroham gidoli si budang pohon. Pada oh dia anu dia sebenarnya. Atau bohong gidoli. Songni ma dihong gidoli raja si tidak ku pasah kami ma praktikiano. Abdul Mamat bertanya yang mau asa dapat pas-pasu kita tujuan dari dokter putak. Melihat matutu perjulu dohonot datu Tuhani anak boy tutu kita pasal hukna dari sono kita kena marhamarang yang songone di hamu tutuna pinoparni opung na perjuloi siang gek matutu hipas nah tugajang na maungurmuna saya tugabe na mahamu tujuluan nyarion nyon lah benok na matutu batu nahot batu napir sanggiat matutu pir matutu tekatot di muna tujuluan on saya hok matutu di hamuna Hagabion hasanga kon hok kapertot dia tulon. Babuti ma. Patu saya hok patu batu natiron pingananna hok di hati kacingna tujuan babuti ma. Mau lihat mah dihong gidoli. Kugur hamil nak kiningan, dongat sabadan nami raja sia turi sia bulai, ima pariban nami boroni tuan guru alai jangan orang kiningan, atik ro nasi dasonari terlabat, kupasatai bertikian, gawe jala horas, atong borosoni di abuna amang guru nami nama dua, raja berubah, kupasatai bertikian. Pasatami ma batuon tuho amang buru asa tangyak kotu amat tadi bata tuhita pinopar ni ukta turaja sai jauh di bata ma katangyak ta martangyang mau tamat tadi ba dot hal puta anggiat dabok dihita sadhuna aka ahana cinita sitani rohata sepengek sat matua ma akana matua sipur magurang ma akana dana apeo ma amang buru Sabta lima diluluan na upar sangapi kami, tulang nami parbonan nami, disok kami nungay na kana tulang tula, pinopar niya mang borumi opo abisaran. Tamang nami to matarewata, bisar ma dihita dalan ni panggabian do parforasan. Nunga dilako, nunga dison nanay mabay batu jalan, ima diopung tay. Ang giyak maujak dalam ni panggabian do parhorasan dihita na marhula-hula baru turang dalagu maulaya tama ujak ngadalan ni panggabian do parhorasan o pwede opung nami parbonan nami raja nami itulah nunga dison nungai batu nabir lau mabay batu ojahan pertada di hamu tulang nami marga samosir manang papahan ima di tulang nami butuh raja nami tulang nalagu ojak mana uli ojak mana nadengkan di pinoparmon di hami namar bulang-bulang boru batu pir ma boki lucu ma kadalan di pasamu tadi tulang nami awal langsung ni dagu di gorona nomor lapis sinapurni ay na tiwi nungain mertamia kami tuh tulang diri nomor lapis madalan panggabian do parahorasan dihami nomor hula-hula marboru sinapur ini tio madalan panggabian do parahorasan dihami nomor hula-hula marboru maksud tu
Raja nami tulang na lagu. Totok ko ala kami do nakining nita gurgu. Asima rone watara bata. Pangiron nami dihamuna hula nami selalu anak kami pergilan. Gurgu madi hita dalam pagawean. Wakat kina mangito sido boti mana tulang na lagu. Horas, horas, horas. Huta kasih hati ma tuhamuna. Pariban pada dator na di 2 tahun. Ukura kami tuhamuna na kini. Ama pariban jadi pada dator. Terus. Kalau hamuna atik terrata na kino. Orang jaga deh. Lanjut. Terkena nama. Songoni mari hamuna nami hula pada datar. Siap nomor ni baca. Upasa tapi praktiknya dong hamuna kerajaan. Budak juga masih minum bagi sebagai enok. Kurang mesti minum sebagai. Tapi aku juga bere. Baik. Karena memburu. Kalau kamu nak sok. Kurang mesti minum sebagai. Jadi malah tema. Wala tema dituata, wala tenang dihamuk kamang bono nami. Isok kami mewakili. Peparanya katulang mungaing dongam muna separeda dan terlebih kamang bono puna di besamu sero. Isok kami tutu pasahaton. Na dohot doham katulangmu ima nalau pilitakan berhujahan. Ima dia kasari-sari kamang bono nami. Sian okubutu raja dohot helan punami ima oku raja sorang dalam mobil mamse di berenami peparan runggu malera wala tema di tuata marhite tameng ngami ya tua madi amuna akai pason open marhite waran di bata ama anak do di perbadia ama dok ojakma hagabeun do amoraon doho akahasangako di peparan ni gelengami oku raja butu raja papahan betul. Sabaya memburu, sabai. Matulang. Horas majal gabe. Tahu nanti kubasa kami hamuna. Hula nami hula bolahan amat. Raja ini raja dia. Partikiano kepasatan. Dari begitu di Naik itu suaranya tulang, tunggu terpikir. Di pasal tamu tuh hari, nanawang mengojak pun batu jahan. Di pinopar ni buturaja, amang purnami buturaja. Di pinopar ni amang purnami buturaja. Sayang dia matutut sulan nyaron. Ojak ma di hamu naudi, ojak narenggan. Saya momosno dia cikacingna. Oh, di batu-batuna, batu jahan nau pasal tangon. Batu tu. Songoni mati hamuna tulang nami, hula nami sian oku nami oku runggu malela, tulang nami oku raja sesat, kupasata mi ma praktiknya do hamuna. Lausili tulang, gabe jala horas tulang, mau lihat tulang. Kupasahat kami ma tuhamuna, tulang nami, hula diukur nami, tua guru sinoba, rajai, tusomna hamuna tulang, terus merawamuna katulang nami. Hula ni opung nami, opung raja sodang. Tangan hampir-hampirnya ada coba udah. Wasa mabasto po tangyak ko ma hamisal na pinopar ni na purmi. YouTube.
piga sirukas tumabur di bonana dak piga siulipi saw sejaka ni rohana kula pada mudo nalao amang baru opu Puturaja lasmarwani todim iulau sadarion pangido masalam tu sadana pinopar menatur mariburon anak sasaya do anakmu Puraja Sudangi anak sasaya do bere namin kumalelai lain wae ngatur maribur pinopar mon mauli ate malok tula jadi di tano na pinukani hula-hula ni anak mon simatuan ni anak mon iwat pertadamon kuarmon makorasi matotim do matotim mangilo tutu atai kayo moto ami dang magang ko totim tong do mangulu totim pangilo matutu ata asa tu sadana pinoparmon di roha do di babaenan asa tu kicang ramanibung tutoru ramangaka to caluhuna tu akari namangiho kuwai kami tadamon asa tadamon songod dolo si baturo songod dala di pinoparmo asa di hosia di asigoli utamon odo utam di tanah hubangon hutalu bersama siron hela itu ang kursi noba anakmu tu ang kursi anakmu Puraja Sudangi Puraja Sudang amang baru tae toti puna ujo kami sadama toti mangido tu ata asa di leher naga me kamas masui asa saut na niular ya kami no parmata katikinangro opya kamang baru kula hula pamilas marwanami Amerikamu sahata turolok saut turuar mamu solo tiap dolo mau masih jauh-jauhan masih tanya kamu sa horas sa muli wana basogit horas sa muli mangarat to kumain maun batu ojanon batu bertardon sipul maun di tikiaretan nada pertang ni manghinoy ki mga Tuhan sa ijalo matang yang ihami sa luhurna amen tiga li benokon Batul luhali atas Guaryo Puturaja atas Guaryo Puraja Sudang iya betul atas Guarni Runggu Malela ngaisok kamu na tuluda kami ma hula-hulam taring dapoton niya ka anak komoda di tanong litong ito oras makita sa luna Kupasahatan ma tuhamuna tulang nami hula-hula di opung nami Puturaja isodo hamuna raja berbuat kita tadi menggunakan atau yang baru sosok koreksi kami dah kalau sebakar kami sesuai bakar tiba kami jalan sawah patarawan kami kalau alai baru pertama dapat tenang baruku kalau kami narod sunai tidak pernah dia berani madarong bakar tiba jadi mulai temai menggunakan dengan warna bulan babi jadi kita kami menggunakan sudah kami dah 20 yang rekap kami dalam pusari tahu langsung ini yang nomor nani siap rajanya pun langsung ini siap tu sabora asal lengkap kita dah tahu dalam langsung ini bercerita kita uri tu lah sama mana tu lah sodo adalah kita hati semasa kita selalu asal banyak siok kita di bagasan tikion adalah diopung dia mengudakku nak secara pendapat kita takas tu sama dia dilului yang baru kita yang perlu berupanita talului sama dia dong di bangsa tikion dunia zakon nang nais masalah kita non nang ojak ma secara baru ma kita selalu na pinopar di purba si bilang batu di bulan tu amang baru kita Puturaja gimana lah dokter zakon tak perlu beseta sengguli sedia dah lima jadi bersama tu akan ada lima siapa nama betul sama mau datang apa mamu basa atulang batuon tangyak ko mahami salu na berep pinopar ni na puro asa siga jamumur hita salu na do tamwa katulang nami surya ka pinopar na purumi ipas na di huta ipas do akan na di pangaratuan mar hite asi dot orang Jehovah sianutuk dot seret ni roha dot mar hite ha porsion na bangolu
Dison Dupak dohami dok pinopar yang baru nami raja ibu tu raja yang mulosai dinalaho mangguzakon batu parsuhi batu pertada martinangi ma matana murtili bata anggi martada sumud doluk maralata sumud dabuan bisalhut pinopar yang baru nami ibu tu raja nagabei anggi jupang na sinalahan dapat nani luluan tarida nani usohan asal horok malnya tua lomak masih dijuang lomak so pinabuan oras na pinopar yang baru nami ibu tu raja tinggal di huta oras na di pangaratuan Horas. Namang inut hupasahat kami mak tuhamuna tulang nami opung nami raja manurun hula-hula ni opung nami opu raja negerian lumba bosi pak paham sian lumba pinang hupasahat kami mak tulang kusor tuhamuna marna tapak mamuna tulang nyomam tulang awal jolo sok matulang, jolo song ni matulang, nauli tulang. Jadi tulang. Lanjut. Bangun. Nah, utakas tulang. Bangun tulang. Jadi pada tema adoroto ujak kami batu parsuhi malang jalan ini tunggu tambah kamu nami oras maji hamuna na ala di soto koparanda kurunami oras ma tulang maulade ma disakak niro hamuna lima dina patigo dapat yang baru nami do dapur nami do koparanda so kami madro among baru oma hataridani hasadan nirohai jadi di hasadan nirohai do akapas-pasu na orang bom dan dalam matahari mata boy hitamadar dulu sadaro hitamadar Posron tamarhija porsyota tong di batame tuamu tadi amin marhiji songon hatan na kedua songon tangiang di akapasan na kedua asal na kedua bel tapagawin na dengan tawo-tawo ari muro mamora jalagabi ala denggak kamu masih pauli asa tapulan si bagading di atas na kedua horas mamu na mariboto na marhamarangi Mulu totok di mula masih baru. Ibatu tu janatan kuasa nama tu. Itu salmen. Idama dengan nai jala udi nai. Mulurak cahudulan nama riboto nama hamarang. Pasatun di pertama akapasu-pasu natuamu. Jadi pinai pasatun nami ma son batu parsui. Tubuh ni amang burunami na burunami di Sorong. Oma batu parsui batu jahan. Do pangiduan nami asa ujak ma kapanggabian ujak do parhorasan. Mati tu. Jala Kopas melihat si kacinga dohot gomosti rasang-rasanga. Pas-pasangan pergongkong si gula-gula. Ito ma pangkuhina asa-asa ni solo sa matuhotian sigara. Sa mapapara namang buru namin gadyang mamulu. Jala horas-horas. Mata to. Asa ciwa isumur gadyang ay ibonda.
Saya sikan jang umur ba kamong papara namong buru namin. Jala si Toro Pinopar. Horas Madita. Horas. Pargonggom mau lupa saat kami matuhamuna raja ke pargonggom nadi 2 tahun kepala desa pemerintah setempat lupa saat kami ma partikiat kepala desa pemerintah setempat dan Sun batu jahan mana pertada yang baru nama itu raja seorang Malela Markiteon saya ujak mana uli ujak mana ringkan diseluruhnya peparan yang baru nami mati itu bagasa gorniama anak dohot top di Purbadia amin Horas. Mau lihat mari kita saluhna. Pinasaha matu hamuna amang padde nami. Titikina manon takasamuna pabuharu namida. Mau lihat. Ulang kita dengan asal kamu dulu tak. Subuh itu kan satu nggak betul. Betul ada. Baca sana udah. Ya beko ya kan. Beko ya sini. Dan lera bolo subuh satu satu nggak mabek kamu dah mici ini. Tiba-tiba mau naik lera itu pun. Lera kena sasong dari dan. Masa kejoris. Ini masa papum dopum. Kurang semua malam. Oh, sah mah. Horas masuk di kena pengertian. Malam ni tak.